Kalau babali awak elok, atu prosesnya elok salat. Pertama mati awak elok, atu dikubur aman lah tu mak. Di masar aman lah. Meniti bersimbang dosa jo palo aman. Meniti sirat aman. Kalau lah meniti sirat tu aman, tu nak dole tu. Bak pucuk dilancarkan, bak pasang musuh muaro ciek di kanak dua jadi, ampe takakok lima sudah, pacar dicari bini dapet. Aman, ya kan? Nyo song dek malaikat Ridwan nyo anggotanya di pintu Zarugo tu. Kata malaikat Ridwan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Jadi dibukaan pintu Zarugo. Kalau dibukaan pintu Sarugo tu nampak tak sebagian isinya? Nampak. Apa itu isi Sarugo tu nampak? Sia saja orang yang masuk Sarugo tu nanti. Kata Nabi 60 tahunnya mengango di pintu tu. Tak pernahnya calik di dunia itu rancaknya tu. Video selengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Pita Ruah Buya.